Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Salam. Horas mabat haganuban. Bawa Purhanger izin membuka masker. Ini. Ya. Bisa juga bawa Purhanger. Ya, izin bawa Purhanger. Kabut tongkat cak kulang huida. Bapak inang hita haganuban kuriana hina holongan ni Tuhan. Songon nadop isobut inang penginjil ta. Yondos kon Bapak Eporus do asehanami martuga si John sahadarion. Jadi dong komunikasi Bapak Eporus ta pakon pandita resort pakon panitia. Bapak inang hita haganuban hatani Tuhan. Bani kebaktian minggu ta sadarion minggu kantate artini mandoding. Ay mana tersurat bani pesalmen 150. Ibukah maay humbani ayat na parlobe das kubani ayat na parpudi ayat onom. Aupe membasahon asedear irik-irik kita parimbagas kon kita haganupan aseboy iarusi hita janah ihaguluh kon hita hata di Tuhan taon. Sonon ma hata ni Tuhan ta. Puji-pujian bani Jehovah marhite parugas nalaingan. Haleluya. Puji manai bata bani ianan ni nama passing. Puji ma ia ibagas hazang-hazang ni hagogohon ni. Puji na siyam ma ia halani pambahenan ni na baggalin. Puji ma ia halani haguguhon ni na tarlobihin. Puji na siyam ma ia marhasoman sora ni tarompit. Puji ma ia marhasoman arbab pakon husapi. Puji ma ia marhasoman tambur pakon tortor. Puji ma ia marhasoman sarune pakon sordam. Puji ma ia marhasoman ogung na marolol. Puji ma ia marhitei ogung namar liting sagala namar hosah say ipuji ma Jehovah. Haleluya. Amin. Sunay mahata ni Tuhan ta. Salinari salom. Dong lu ito 700 pandita. Dong lu tini halani jarak don. Memang aganuk doboy marubah hibain koronaon. Ang gunahinan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ang sonari bersatu kita runtuh, padauh-dauh do kita teguh. Maningun sonai do sonari. Amin. Bapak inang hita haganut, minggu tasadarion minggu kantate. Kantate artinya ay mandoding. Anjaha ambilanta ay ma pesalmen atap pemasmur. Masmur bani bahasa Ibrani mismor artinya ay doding puji-pujian. Tentu doding puji-pujian hubani na ibata. Bapak inang hita haganupan kuriana hina holongan ni Tuhan laho mangarusi masmur atap pepesalmen laho paurah kon pangarusion ta dear boy isahapi hita otik bapak inang pasal doding halani pesalmenai doding puji-pujian sahap kong kita lobe pasal doding ase murah kita laho mangarusi pesalmen. Bapak inang dodingon doding rohani atap doding rohana sekuler. Doding aima ungkapan perasaan hati. Perbagas niuhur. Sahalak komposer atap pepencipta lagu bapak inang lahu menciptahon doding ia sada lagu pasti doai marhitaihon pengalaman ni kisah nyata na ialami ini secara pribadi atap kisah nyata na ialami hasoman halak na legan bahkan secara kelompok atap secara bersama-sama. Sebutan ma bapak inang dodingai aima sada kisah nyata na dok ongga terjadi na ialami jolma ibagas pargoluhan. Ase kita haganupan ang guadong sada doding bait demi bait kata-kata niai hona bani pengalaman kehidupan ta
mitur do gabe doding kesayangan dai bata dong do homa doding age marulak-ulak itangar kita tapi bait demi bait kata-kata niai langa dongong gaai domuhu bani pengalaman ta sing pala saya marosuk kita bani dodingai lang marosuk kita izai sebagai contoh buat kita lo bay doding rohana isa do kelompok ni pemuda izon huntu lipudi kan anggo pemuda anggo adong garama sonari lagu simalungun ma contoh nion garama adong sonari na jatuh cinta ipada suhur ni hubani anak boru lape humai jalo hape parah mai baga suhur ni rosuh ni dopak na boruon anggo idoding kon kosima bagas pedana utoba bagas ando urhon mangidaham botau haholongan ulradu taridu dah halani bagas makaluar ai garama contoh na boru anak boru ini kalian yang singer ini sudah pernah jatuh hati nggak usah dijawab persoalan nanti sama mama ya anggo adong na boru sanggah sonari idua hon tunangan nih iya anak boru dia pacaran tapi pacarnya ini pacaran lagi sama yang lain anggo pala mai dodingkon lagu na marzudul cinta kalapa hubuka tutup pudon huagan mari si indahan husangkau hurmu bakutu mang hape ibain ham doau on tangis mon marhasoman batal mitur sodap halanya terungkap perasaan bapak inang ay lagu rohana doai ay masih inang hati-hati ha menggodong bapa marulaku laki putar-putar marosuh ya mendengar lagu bingung ngau dua cewekku ini si parek soundmu mah handphonenya ay bahaya deh dah halo hati-hati berarti lang sanggah bingung ya sonari halo gupala dong bapa na marosuh sonari bahaya dah halania terungkap perasaan nih bapak inang anggo umpamani lagu rohani haleluya nomor sada das kubani 500 tolu yakin awo dong dari lagu kesayangan ta tapi adong do nalang kuma adong do lagu kesayanganmu bawa haleluya ay hello haminang dong do lagu kesayanganmu haleluya ay bahaya do soron halani yang kuy didah kita bani abet take KPS hello dup ko si maruzung goluh lagu kesayangan ni Bapak Namion haleluya nomor sekian sanggah menggoluh ya sing dong lagu kesayangan ni bahaya dai hello ayat mas ni on sanggah menggoluh ya gak bilang ibas ayat mas nyai kan dong sunai bay abe hello contoh anggo lagu rohani haleluya nomor 250 sada yakin aku secara umum marosu do haganub kuriani Tuhan halani konteks ay sonang dohurhu ibaen Jesus ki borit pe hutaroni jon bapak inang pasti rata-rata merosu kita masih halani bani perjalanan ni pergoluhan tahun borit do pangahapta itaron kita tapi ada sukacita yang luar biasa halanya ada Tuhan yang menolong kita halanya ido dingai rata-rata do kita merosu kita haganupan kuriana hinaholongan ni Tuhan Bapa inang nama poso sonai dua ge pesalmenon Masmuron Bapa inang isurat kon per pesalmen ai mamarhitei kisah nyata na ialami per pesalmen secara pribadi atape ialami bangsa Israel secara bersama-sama pasal pembahanan ni Tuhan pasal horjani Tuhan nadop ialami si dia nadop inikmati si dia panogunoguan ni Tuhan pasu-pasu ni Tuhan aidona isurat kon par pesalmen bait demi bait haganupan pasalmen tahun gabeduding puji-pujian kubani na ibatang sebutan ma bapak inang pesalmen on lang hasil analisa secara ilmiah ibangku perkuliahan on isurat kon lang tapi semuanya merupakan kisah nyata, perbuatan Tuhan, karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang sudah dialami oleh pemazmur, bahkan dialami oleh bangsa Israel secara menyeluruh. Artinya horzani Tuhan aidona isurat konsilia.
Ase sobutan mabapai nang haganupan pesalmenon lang doksologi puji-pujian hubani na ibata. Bapai nang siotikana dong dua hal na boy ididah kita marhitay ng bilantay bagas sadarion pesalmen 150 on. Na perlu be marhitay ang bilanon bapai nang idilo kita atap marsuruh kita ase mamuji Tuhan mar haleluya ibagas parguluhan taon. Jadi haganupan ayat na kanay puji mazahoba, puji mazahoba, puji mazahoba. Bahkan bapak nang isobut bani ayat onom hubasahon sagala na marhosah say ipuji mazahoba haleluya. Artinya isa halinari ambilan on sihol laho mampubay hita haganupan ase mamuji Tuhan ibagas parguluhan taon. Anjaha dilo-dilo na mamuji Tuhan ay bapay nang lang tergantung hubani posisi ni sada-sada halak tapi haganupan na marhosa hitaon. Ay manggo secara alkitabiah pesalmen 50-on sihol laho patugahkon anggo ibagas pardalanan ni 10 taon lang ipuji hita Tuhan sa sitong nilang behitay marhosa ilobe-lobe ni Tuhan. Halani sobut sagala na marhosa termasuk doay tinopan ni naibata na legan. Tapi secara khusus mahita jolmaon na tinopaon ay tinopa sigijangan. Ase sepanjang perdalanan ni parguluhan ta mamuji Tuhan kita ibagas guluhon. Bapak inang hita haganup kuria ni Tuhan, boy ipastihon haganup do hita memuji Tuhan. Janah boy hatahonon tanggung jawab ni halak Kristen do memuji Tuhan. Ase gatido luar humbani pamangan ni halak Kristen na makatahon puji Tuhan atape haleluya. Hampir bani haganupan situasi keadaan na hidup pakon kita. Malum humbani parnaburitan nita do puji Tuhan. Maluah kumbani parmaraan nita do puji Tuhan. Naik harga ni suan-suanan sawita nita do puji Tuhan. Tamat anak tamar sekolah nita do puji Tuhan. Bahkan menukun kabar pe horas amboru horas nah kabarmu puji Tuhan sehat do parmain. Bapak inang artinya ay memang tanggung jawab tazan hagatido hita lahu makatahon haleluya puji Tuhan ibagas pargoluhan taon. Sedo lahu makatahon salah ay bapak inang dehardo ay nagabi sukun-sukun perenungan hubata haganupan sonahado keseriusan ni uhurta ibagas nama katahon haleluya puji Tuhan sonahado sitong-sitong ni parbagas ni uhurta nama katahon haleluya puji Tuhan ibagas pargoluhan taon tutuan do na perlu irenungkon kita. Dumuhu bani pesalmen on na siyang babapakon ni inang anggolanga dong pengalaman rohanimu bahwa Tuhan do nama nogu-nogu ham, Tuhan do nama kasomani ham, Tuhan do nama masu-masu ham ibagas perdalanan ni pargoluhanmu boy do haleluya ay sebatas berorientasi ay bani dirita sendiri. Tongon marsora na lur-lur hita makatahon haleluya angkat tangan do hita bahkan mungkin tariluh kita tapi bapak inang boy doai berorientasi hanya memuaskan hati kita semata bukan menjadi pujian bagi Tuhan kalau tidak ada pengalaman rohani bahwa Tuhan itu berkarya ibagas parguluhan. Asena siyang bapak pakon ni inang taur-taur ni parpesalmen ona sehita haganup kuria ni Tuhan secara khusus GKPS hita namar tupuizon Rosia ge kuria tetanggatan na yotang hita yotang lo hita ase mar haleluya ibagasai bapak inang itu yotang lo hita ase betul-betul memiliki proses perjuangan iman bata laho merenungkan horza pakon pambahanan ni Tuhan bahwa dia yang berkarya di dalam hidup tahun bani perdalanan di 10 tahun amin. Halani gulang sonai boydo haleluya nita halani sonang keadaan tapi marutol hosi keadaan rado haleluya ai marubah gabe halelupa rado aida dangkal ase pengalaman rohani ai do na ibutuhkan bapak inang maningon adong pengalaman rohanita anggon ini Paulus subani Timoteus ai latihlah dirimu beribadah
pasomal-somal madirimu makorzahon hadaulaton asa maningon ilatih kita do dirita irenungkon kita do bani perdalanan ni horjota suka duka na yalami hita yahapkon kita Tuhan berkarya isai do Bapak Inang haleluya ta'ai tongon-tongon gabe pujian hasangapon bani Tuhan na ibata amin ay masih haleluya ni halak na persaya melampaui logika akal sehat hubain contoh nih buat kita haleluya nomor 250 sada ay melampaui akal sehat doa Bapak Inang sonang dohur hu ibain Jesus kin borit pehutaro nijot kan melampaui akal sehat dai nah hado sonang hur hu ibain Jesus kin borit pehutaron anggona logis sonang dohur hu ibain Jesus kin ay tamat anakku ibain ay do na logis da sonang dohur hui bain Jesus kin ay naik harga ni sawit ibain ay logika main masuk akal tapi halania dong pengalaman rohani so tabi lobe langlaw patangis-tangis konda adong loizon na mabalu inang dong minimal baru haloho ipatugah do mamabalu haun ini ipatugah ubak kulatwari langlaw patangis-tangis kukam da boto alo angko umpamani dong kalak makataon sonang dohur hui bain Jesus kin ganteng para mangon ku ibain logika doai tapi sonang dohur hu ibain Jesus kin pori pe mabalu au ibain mampu dong makataon ai anggo yahap ko kamdo Tuhan manogunoguham agepe ham mabalu iramoti doham bani hasusahanmu ipuki doham bani parutolonmu iapohi doham jana hibagas na lautar gopang ham yahap ko kami togu Tuhan doham diangkat oleh Tuhan yahap ko kam bahwa Tuhan berkarya mampu doham makatahon sonang do gurhu ibain Jesus kin agepe mabalu au sonari amin bani na mabalu daida langsung na mabalik kuntangan daida lang make lang gampang ay asa pesal menon Bapak Inang boy don sa halinari hanya berorientasi pada diri kita ano na kay judul ni Korna siya may kay pokal group na siya may nang oh sampil-sampil sunin kam alo puas pangahap mo tapi hap mo do tongon dahil gabi hasangapon ba na ibata tongon halaniya hap ko kam Tuhan marhorza ba mo anggolang olat ni ataupun dasai sohmon haleluya tay jadi marbual-bual di dari aku pokon ni ketua pokon ni perutusan tahun aku nini sebenarnya kalau ditanya mungkin sama orang nini perutusan tahun akulah hidupku yang paling enak dalam hidup ini aku bagas pikiranku yang masih sunangan nama guduon tulang damanikon tapi sebenarnya aku punya banyak pergumulan kok dan disitulah aku yakin Tuhan itu ada sehingga betul-betul nggak boleh hipodahi mahanami si poso-poso betul harus merenung bahwa Tuhan itu berkarya Bapak Inang anggolanga dong sonai pengalaman rohanita nggak ada langlau malkultus konbanaida dan kita semua pasti punya pengalaman rohani bagaimana Tuhan bekerja asem bilanon sahalinari sitong haleluyata sitong kantateta Bapak Inang aima anggodong pengalaman rohani bata tapi anggolanga dong pengalaman rohani lang kantate ay lang mantoding mamuji Tuhan ay ase ambilanon mampubai kita sahalinari mari secara pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga memiliki waktu untuk bergumul bersama dengan Tuhan merasakan karya Tuhan bekerja menolong menyertai dan memelihara kita bahkan memberkati kita bukan hanya mencukupkan bahkan berlebih-lebihan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan Tuhan sudah berkarya melalui kekuatannya yang ada bagi kita amin anggo sonai agepe pada dauh kita huntul luar biasa do haleluya ta kanta tetta ubani na ibata Bapak Inang hitaganupan na paduahon on perpudi 5 menit nariman do bandita marjanjinat tuari lang boy lewat 45 menit na perpudi na paduahon marhitehon ang bilanon Bapak Inang yotang lohita se mamuji Tuhan marhitay ganup na dong bata marhitay totalitas ni perguluhan ta isobut ayat tolu pakon daskubani ayat 5 hubasahon sa halinari
Puji na siyama iya marhasoman sora ni tarompet. Puji na siyama iya marhasoman arbab pakon husapi. Puji pakon sordam. Puji maya marhasoman ogung na marolol. Puji maya marhitay ogung na marliting. Bapak inang kita ganup onlaw patugahkon totalitas ni parguluhan ta doon. Hampir na isono ni gurani may. Isiala pedong kibot ay do siya tahon lang ya tahon puji maya marhasoman kibot. Tapi haganupan on lang pitalaw patugah kon alat-alat musik babainang. Tapi law patugah kon mamuji Tuhan ay marhitay totalitas ni parguluhan taon. Marhitay haganupan na dong bata. Adong do sa halak penulis buku manobut sonon. Janganlah bawa dompet jemaatmu ke gereja untuk memuji Tuhan. Tetapi bawalah hati jemaatmu ke gereja untuk memuji Tuhan. Sebab ketika kamu membawa dompet jemaatmu ke gereja memuji Tuhan, belum tentu hatinya ikut memuji Tuhan. Tetapi jika engkau membawa hati jemaatmu ke gereja memuji Tuhan, sadar tidak sadar, isi dompetnya bahkan isi periuknya pun akan dibawanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak inang hita haganupan sadarion merpesta hita lau patupuhon isini dompet kanay doon ano isini dompet lau patupuhon kan inang penginjil bani pestawan lau patupuhon isini dompet. Bapak inang hita haganupan secara khusus panitia mari berdoa agar seluruh jemaat ini kita bawa hatinya di gereja ini untuk memuji Tuhan. Sebab ketika hatinya sudah di gereja ini untuk memuji-muji Tuhan secara totalitas, dia akan berikan hidupnya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Seng meningon tupu holida bay kobok-kobok ison ganup sagala isini dompet mo lang. Ano? Tapi ang go isini dompet das sa ison, lang ison uhur ni kuliah, bahaya do tungay da. Roh baggal ni sumbangan ni, roh baggal ni isini dompet ni ison, roh baggal ni do da ungut-ungut ni ay. Ang wala pa ison uhur ni, ay make. Ano? Ay maserong do sunay kesadian, mulak kong gareza halani man lelang, seng tarpodom kon baba i rumah. Dong do na sunay da, halani dompet ni do i gareza, uhur ni lang. Das ko si rumah mitor tinggi tensini bakon ni inang perbualan pelebak ay hampe ke mitor do ham hebat iya ton ham sekian nini ay hampe sipdo aturan ham do namin manobut nini maringori humau sa rumah halanya ha hatinya belum di gereja belum. Tapi ang kodong may sonuhur ta betul-betul totalitas lau memuji Tuhan. Ahap na binahenta sa darion. Naboy ibahen kita secara jujur hubani Tuhan. Nalahu patupuhan dana isi dompet ison. Babae ng haganupan ay sebagai ucapan syukur totalitas ni dirita. Uhur taon lahu memuji Tuhan. Halaniay dokos si manumbang peham holi. Mulak kam huruma. Sinok mahaganupan modom. Amin. Halani gabi kalangan duay hubani Tuhan. Totalitas bani perdalanan di perguluhan tahun. Asyam bilanon sahalinari sihol membobay hita marhitay totalitas ni gulu tahun hita lahu memuji Tuhan. Babae nang artini ay palobay hita daw uhur tahun huzon bani Tuhan. Ay masiulang akulan itu mangison. Alo, uhur nilang ison. Dong dison na tertuntuhon. Dong, puri dong tertuntuh ison tungas kabolas tanda-tanda sehat do naminay. Tapi sehat para kulawan lang perrohanian. Alo sehat day dang gurapi tertunduh na sehat day. Tapi na bahaya sunon do rumah museng kamong katerpodom. Tapi ng rumah ni bapon sino on bahaya don. Halani museng son. Tene bawa puranger. Ondo tungkot tera bawa puranger. Aganup undangan tahun kuriawan ison mau hurni. Uhurni ay dobuan kita hubani Tuhan lahu memuji-muji Tuhan. Ang godom may zai uhurni i Tuhan i gereja on hubani Tuhan. I sini hudon penini ihut memuji Tuhan. Halani dom may zon. Ase pesta ta sadarion babae nang pesta malas ni uhur matongonon.
Pesta sadarion Bapak Inang, pesta ucapan syukur matongonon. Pesta sadarion ay mapesta na betul-betul pataridahkon hapor sayon tahubani Tuhan dotongonon. Pesta sadarion ay mapesta na betul-betul dom mayondoskon kita uhur tahubani Tuhan. Ase secara totalitas, buy kita secara bersama-sama. Penabinahenta, dong naman pere gogo, dong naman pere pikiran, bani haganup panorang nariapon, bahkan buwi naman pere sinadongan ni. Tapi haganupan ay sebagai bukti bahwa haganup kita mar haleluya, 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 puji Tuhan, marsangap maguran ni Tuhan, marhitai pesta tahun, jana sonang mahita haganup mar malas niuhur, ibagas pesta malas niuhur on. Amen, martonggo mahita.